uthunyiwe hayi nomusi ngitshela ngathi wathunywa kanjalo waba ney'manga ey'ningazenza kofana yonke lento kwazi kwabona umuntu kaNkulunkulu noKristu wenze izimanga eziningi uJesu phakathi kwamaJuda wazenza kwavusile abafileyo oLazaro wakhipha umathunyazivo kwabavusa baphila wathandazela abantu abaningi baphila wasekuqala umona lo ngiqale ngawo ngathi ninomona abantu ikakhulu abantu bamnyama lo baba nomona kuyinto nalo futhi uvele ezulwini ubani nalo ngizalwa yini uma ngiyakwa ya kanti ababonanga uma yena la endwa Kristu wayevele ezulwini kuNkulunkulu bathi besuka-ke abapristi abakhulu nabafarisi ngathi izimbongolo basukela ingane ino-33 years ngomhla ka-3 ku-April eminyakeni amashumi amathathu nje zelwe lo muntu bamsukela ngepikile inkonko bantu abantu emhlabeni badinga ukuthi kwenza izinto ezinhle ngisho njalo kini ngathi uma wenza izinto ezinhle abantu baye bacwaye bese bekuthuka ngayo yonke inhlamba ingaboni idumaza ukudla kwethu kuza kuthi inhlamba nasingasethuka ngalesiloku jabulani nithokoze nibusisiwe nxa benithuka verse 11 kuMateyu 5:10 nibusisiwe xa benithuka banihluphe baniqambele okubi konke ngani baniqambele konke okubi ngezwi esishumayezayo baniphethe nina oqotshoni kulandela umuntu onesisakamuzi unomhungu baphetha kodwa kuthiwa jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini babesisho kanjalo nabaprofethi ngaphambili kwenu yabe babulawa abaningi nangoKristu bambulala noShebe cishe bambulala esihambelana emahlathini nje bamja kwasiza ukuthi kwakhona belungu kuleli babemthathile walwethu eGrafville wafika khona bathi namhla kunamuthi uzobona kahle ukulungisa waqhamuka umfazi okhulupheleyo wathi muleleni nisalonikhuluma yini wamtinhlabe kancane wathula amadoda athi muleli wathi ngeke mina wathi ngeke ningibulale phakathi kwabo eseyedwa uthi mfundisi wami sehambile uzalaliyanehambile uthi indodana iseleyo wajabalala wayigcina ngalolo langa azange aphinda ayibone yaphoza ukuthi sekuyafika bazombulala sebembulala nje bathi namhla yathi nkosikazi hayi ngalolu khuluma bulala lokhu ya hayi wayelwela thina akhaleli ibandla bahambe ilale nje nasemahlathini wasuka-ke wezwa lapha eMatiwa eMatiwa kukhona la ngikhomba khona mawuwela ukuthi ehlanesigodi lapha phansi kwedaba kuseMatingi kwakukhona inkosikazi khona uNobelungu wakwaegane kwaNdlovu uNobelungu umakhumana leyo nkosikazi yenza ukuthi awu kwenzekani kwashanga ngizwani namhlanje ngakusasa uzini mama ushinganjani ngizokuthiwa khona uzofika ufike wadlula umkoto wakashangazi amele mama bathi umsambo nabantu abantu thulani wagijima umkhohlisa umzinyathi wakhupukela kwashangazi lapha endleleni ngasehla kwakamisinene wafika obona ingane kwayo ayithi ngobi wazithi ngobile nje seyithulile imhlaba yes wathi khala umfazi wangomakhumalo oyabazi omakhumalo
mama khala wakhalazela wathi manje gaga hayi washesha wathanda kushesha Boyzala ese papatise unobe wathi ngiyabona yini wathi ukuthi singiha ngilande ngangamo papatise manje upapatise manje so akusileshoni la ulungile wakhayisilakela kwaba papatise kwathi kusangamsosa wa 3% ntonyewa wathi ya tana mtunye kini umthe yeah kahle badabane akana shukela akana ntabana kodwa enzelani nalipositi balezelithi lapho wasehlasambe nomntana ukuthi anenze ithunyiwe unkebheni kuthiwa ukuthi uhambe uzobhidiza ibandla lasemelika la hamba-ke wathi asalungile mntana asambe bakhuphuka lapha inyeni ibelethe la bakhuphuka khona nampaya kwayodlula kwa MK governor sokwaba MK izelekhile MK1 governor wakhe ndinga mkawo bakhuphuka umkhawe lapha kwa MK governor anazilutho umkhawe wayethi imvulumi ngekakhwele lapha phezulu kule yantaba lapha inkosi ilime khona umoya akhwele habe afika athi bathu namanya makhetho bakhombo bafuna imbuzi abesethi kuletha utshwala ngale ngezansi ngale bungasondeli kuyo kulapha ezansi kude abesethi induna ithathe ngakuyo ilethe uleke induna abeyileli futhi abeyileli athi-ke abatshela namakhosikazi ayo abeletha utshwala aphuthume ekhaya akho linje lothi lisho lilanga kube kuthi imbuzi laba eswele nemvula manje siphethe ilezilwane ya ngesimvula lesicabana sodwa siyabanga asazi nokuthi sibangane sengekho isigodi silwane isigodi induna abantu bayo bacabana kodwa wenduna kwenze njani angikazi ubone bekwazana ya simoni elifikileyo la sibe kuphakameni laqala khona babanga ushemba babo ushembe into yokubangwa uwe ubanga ushembe uyamazi bombongo bokozana bathulana babulala unduli bakhila yonke imikhuba engithe namhlanje kanti imikhuba esiyigilileyo sithela inkosi ngegazi kwasengena nangamafasitela endlini yakhe lapha elele khona sekuyangizona ukuthi okubulalwa lokhu baphihlisane ngathi ngifika mina ngo-11 laloku suzu ngifika ngafika sekuthe damu kancane sebelimela abantu beshayana bebanga ushembe into abangayazi
ningambangi uManazaretha Shembe lani yinye into enginiyalo kuyenza ngithandeni Shembe thandelani ngomthandelani Shembe ha yey ukhona umuntu ofana naye osindisa abantu uShembe uhambe njengoba sidla nje ubhizi kabi uhambe sindisa abantu nathi yokwasila uyasijoga yasela usindisa abantu emabhasini usindisa abantu emalori usindisa abantu kuzo zonke izinkalo lapha belimala khona but Shembe shino ngamele what ingane zasezidingana emoto yakhumbulisondele ngaphambili isho njalo yawe imoto menze njalo umyamama lithi kumbukumbo finish abantu nkosikazi phakathi emotweni yathi Shembe yazazi yathi ngathi Shembe wayithatha imoto wayiphele kuduzela ngaleteni ukuthi kwakuyisiwa ngani iphumiso leyo sizophosa wathi ukheshembe ngathi oyiba ngokuhamba nabo bonke abantu babo yonke indawo la nikho ukhona noShembe ngiyajabula uma niphuma kanjani ngiyajabula uma usebenza isono uma usebenza isono ukhona noma akekho ukhona yeka nizona ngoba kanti lo muntu ukhona nathi unathi sonke isikhathi nami ngifasophila ngibona mina ya ngithi ngiyawa uyabamba kahle wena mfana angisekele now nonke useceleni kwenu la ngathi angema njalo Shembe anisekele njalo sengiyayeka manje kodwa akupheli lokukhuluma kaShembe bayazi laba kade bekhuluma kulokhu kukhuluma nje nako ukuthi nako kunye kufanele ubushi uyabona kuma isuka la seqoshwe iphoyisa lathi maboshona ngale kwamkatsheni lapho wayesekhipha ngamali wayekhathe futhi sekhipha uthubho sephoyisa welni limqoshile uthi thatha mntana uhamba uyithengela endleleni udle ya namba abantu babemdumele lapha emazimtoti ngezinduku nemikhondo bembulala igengele legengele nesibuyishayini yalo legenge yabaphihliza abantu kusasa sekuyicala enkulu bebophile kuyiphi amanarete eyiphile enani wabuka ubaba ophendukele emanyazethe nahamba nawo esiphingo lapha seboshiwe waza lapha bulela abantu nilimaza abantu bangaka wafika yini ujikela ukuba amanyazethe awu abantu abangubenzenje ukuthule nje ingozi emakhaya sebeboshiwe kuthule ingozi emakhaya labo bona nilimaza abantu wasekhipha imali gijima thengani izinkwa wanika lezi yigebengu bezimshaya ngasithatha abantu abakhe bonke abantu nguwe ngabalayo asihlabeleleni ngoba usengizoze ngilande kakhulu yilezi ingane ke zikanobelungu uLezi u-Ana uNomathalenta nokungifanyana okungikanyisa lezi ngane zamasima zasizimlandela-ke njengokuxoshane zamlandela zihambe zithi Nkosi sikeleni ubaba noma ezule zindabele njengenayo